Znaš i odavno, biti koga hoćeš, znaju ko je brat. Crni Porsche, folije su mat, Young Nick ima ko Buba i Đala brat. Ljudi, postite ovaj kanal i pomozite bratu da što pre stigne do 20.000 subscribera. Inače, brat je stvarno vatrogasac, zbog toga je i nazvao kanal Vatrogasci u pokušaju. Znači, na njegovom kanalu bukvalno imate streamove raznih igara, imate CS, imate Cyberpunk, Cold War i tako dalje, neke, znači, tu igrice. Znači, vratio se na scenu posle 2 godine neaktivnog snimanja, zato ajde da pomognemo bratu malo da stigne ono do tih 20k subova i da vrati tu neku staru aktivnost, tako da kanal imate u opisu i subscribeujte se. I veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je Šomi, ljudi dobrodošli u jedan malo ozbiljniji klip na kanalu. Kao što svi znate, izašla je nova CSGO operacija pre 2 nedelje, čini mi se nebitno, uglavnom vrlo vjerojatno da su mnogi od vas i kupili tu operaciju i zato ste naravno došli na ovaj klip. Uglavnom, danas ćemo pričati o tome kako da napravite... Ne, brate. Znači, danas ćemo pričati o tome kako da napravite profit iz ove operacije, to jest Broken Fang. Uglavnom, svi znate da je vrlo moguće napraviti dosta profita tako što ćete da investirate u Steam Market, to jest kupoprodaja CSGO skinova. To mnogi ne znaju u stvari, ali je to tako. Sada naravno postoji tu uvek rizik i morate da znate šta kupujete i kada ćete to da prodate naravno, ali nećemo sad o tome. Uglavnom, ja sam ovdje stavio par načina kako da profitirate iz operacije, kako da izvučete tih 12,5 evra koje ste dali, koliko je 12,75 koje ste dali na operaciju i eventualno znači da vratite, to jest sigurno uz ove korake ako budete pratili, ok, vratit ćete taj novac. Krenut ćemo od koraka, to jest od načina broj 1. Znači pod broj 1 sam stavio kupovinu stikera za 1 ili 2 zvezdice. To je trenutno najjeftiniji u shopu operacija, a ukoliko vam se posreći možete izvući dosta dobrih stikera kao što su iz Recoil kolekcije, Hello AWP Gold, Hello AK-47, znači AWP 4.2 evra u ovom trenutku, a AK-47 2.79. Također imate Broken Fang kolekciju, to jest Broken Fang kako se već kaže, ali ono nebitno. Imate sticker Battle Scarred koji je 3,5 evra i Stone Scales, znači foil, ovaj gore je Battle Scarred je holo, a ovaj je foil, 1.75. Znači to je za 1 ili 2 zvezdice. Znači na drugoj stavci stavio sam trade up kontrakte. Sad mnogi, pogotovo ovi igrači koji su novi u Counteru, koji uđu, bukvalno provedu ne znam 1000 sati, a ne znaju šta je trade up kontrakt. Znači sad, ukoliko ne znate šta je to i kako radi, informišite se šta da radi. Šalim se, objasnit ću vam u najkraćim crtama. To je nešto gdje vi date 10 loših skinova za jedan bolji. Sad kako to ovdje funkcioniše? Vi rizikujete i otvarate kutije, pa ukoliko dobijete neki dobar skin možete ga odmah prodati, ili ukoliko niste te sreće dobijete samo plave skinove, najgore od onih 10 centi, 5 centi, skupite ih na gomilu i pravu vatru, znači pravu trade up kontrakt. Šalim se, uzmete ih i uradite trade up kontrakt, znači dobijete jedan bolji skin koji je također iz operacije, a znate i sami da su skinovi iz operacije dosta skupi trenutno. Sada, pre nego što uzmete sve vaše skinove i nagurate ih u trade up kontrakt u nadi da ćete da napravite milione i zeznete Valve-ov ceo sistem na Steamu, morate da znate da su šanse opet postoje šanse kao što postoji da dobijete skuplji skin, tako postoje šanse da dobijete neki jeftini skin i da na kraju ne napravite profit, tako da više o trade up kontraktima možete pogledati recimo kod stranih youtubera, mislim da je Jesus taj koji baš priča o trade up kontraktima dosta. Uglavnom imate par youtubera koji baš pričaju o trade up kontraktima, o tim kako da napravite profitabilan trade up kontrakt. Ja nisam nikad radio trade up kontrakt, tako da ne znam. Treća stavka su naravno agenti. Sad, ovako, prvo i osnovno pitanje, da li ja podržavam agente? Iskreno, na početku operacije ja sam hteo da skupim znači 100 zvezdica i da kupim 4 ovih najskupljih agenata i da ih prodam. Ali mi profit ne bi bio ni približno onom na koji sam se odlučio i koji sam stavio pod stavku 4 i koji je po meni najsigurniji. Da li da kupujete agente da bi napravili profit?
Trenutno ne, sigurno ne, znači prvo što je veliki rizik da li ćete dobiti te koji su najskuplji, drugo do kada će cena da ide, kako će da pada, kako će da raste, vrlo vjerojatno da će posle operacije da raste. Dakle, ostanite do kraja klipa, nešto ćemo i kasnije da pričamo o tome da li će da pada ili raste. Četvrta stavka, ujedno po meni najsigurnija su, pre nego što krenemo moram da vam pokažem nešto. Ako hoćete da otključate vaš Steam profil, znači da možete da koristite marke, da dodajete prijatelje i sve ono ostalo što uz to dolazi, znači morate da dodate 5 evra minimalno Steam valeta, a najjeftiniji valet, CSGO skinove, ostale igrice i ostale kodove možete kupiti na gameshop.rs, link shopa imate u deskripciji ili na Instagram profilu, zapratite i uverite se da smo najbolji. Kutije, znači najsigurniji način zarade preko operacije Broken Fang je kupovina kutija po meni. Znači vidjeli ste svi da možete kutiju iz operacije kupiti za 1 zvezdicu, a fazon kutija je bila je 80 centi, sad je 70 i nešto, nadam se iskreno da neće da pada cena, ali vrlo verovatno da hoće. Tako da kažemo sa tim što će da vam Steam uzme neku proviziju, dobit ćete tipa po 60 centi, malo više od 60 centi po jednoj kutiji. Znači da vi možete kupiti bukvalno 50 kutija, ako odradite sve misije to vam dođe znači 50 puta 60 centi, računajte sami, šalim se, evo to je 30 evra. Znači 30 evra ako kupite 50 kutije i uspete da ih prodate za 60 centi, znači 60 da vi dobijete, znači znate kako market radi, ako stavite za 70 i nešto s tim će uzeti neki procenat i dobit ćete oko 60 i nešto, tako da dobit ćete 30 evra ako uspete 50 kutija da prodate za 60 centi. Znači sama operacija košta 12,75, tako da ste već tada u profitu i to čistom profitu 17,25 evra. E sad moram da napomenem kao za kraj klipa, ništa nije zagarantovano, to morate sami da znate. Znači ovo je, može se reći kao jedno tržište, kao što vam je, možda su neki od vas čuli za Forex, tako radi i Steam Market. Znači što više ljudi ima neki item, to je jednostavno cena manja. Znači svi znate šta se desilo sa M4A4 Howl, čini mi se. Bukvalno je izbačena, niste mogli više ni da je kupite, ni da je ono dobijete na dropu i bukvalno par ljudi ima tu M-ku samo i ona je sad boga oca, znači znate i sami o čemu pričam. Tako da ništa nije zagarantovano, uvek može da se desi nešto, a Valve je poznat po tome da pravi, kako to neki kažu, slučajna sranja sa operacijama. Čist primjer su vam operacije koje su bile u prošlosti, znači operacija Wildfire. Bukvalno mogli ste nakon završetka da dobijete dropove na toj operaciji. Hydra Case je stavljena bukvalno u rare drop pool, znači u ono retke dropove možete da dobijete iz te operacije, znači retko možete da dobijete Hydra Case. A kod Shattered Web su dropovi u potpunosti prekinuti, tako da tu operaciju koja je znači iskoristio, ko je kupio, ko je uzeo free iteme, cena će vjerojatno da im skače za godinu dana i tako to. Tako da li će ova operacija biti skroz ugašena nakon kraja, ne znam i to ne zna niko. Nadam se da hoće, mislim bolje po nas koji smo kupili operaciju. Samo možemo da se nadamo, tako da ljudi hvala što ste gledali ovaj video, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovakav tip znači videa, znači da ja malo pričamo o tome kako da vi zaradite na Steamu od CS, jer bukvalno, u stvari neću da kažem da se niko od naših youtubera nije dotakao toga, jeste, ali niko nije ušao dublje. Ako se vama svidi ovakav tip klipova, obavezno lajkujte, obavezno pišite komentare, subscribeujte se na kanal, znači kako bi mi vidjeli vašu reakciju i možda uđemo malo dublje što se tiče tih trade up kontrakta i tih stvari, kako da tradujete na Steamu, kako da prodajete, kako da imate neki profit, jer vrlo je, verujte mi, moguće zarađivati na Steamu od samo prodaje, od toga neko, može se slobodno reći, dobro živi od toga sad. Sve je to jedan veliki rizik. Da vas ja više ne davim time, do sljedećeg klipa ljudi moji, imate veliki pozdrav!